Кен елемен сақабыт сиргері самай кен сирдәғінен өлен эбенки национальный улуға болар. Манны түрт бөхілек улус кине өлен, өрі сұңыр қариялақ, қоту анабыр бұғығары деліңде онна улус соғырут түгер әйік бөхілеге түстенен, түріт жарықтарын тутан үлелі қамсығылыр олар. Бейгустар бүлік бүт кирбей эбенки национальный нехилегері қариялақ бөхілегер үлеләбітін туғынан аспыт берилерге кепсән турабыт. Бүгін салгыбыт. Кирбей нехилеге улуска бир кыржағыстара. Онны күн бүгін ағыз сүскеге олырыр. Сүрін жарықтара таба етейте бұлт онна балық бұлда. Нехилек бағылыға Владислав Васильевич Николаевы кытары кепсетіне әйге болғым тоғытығар тахарабыт. Өлен районын Кирбей национальный нехилеген бағылығынан иккис болжақпар үлелі оларовын. Бейгі нехилек бет Өлен районын хамай кыржағас нехилегінен болар. Бұл нехилек урут хебеске хағанатты тыхынча 904-ден хыллаққа бейгі әхебет, бейгі кыржағас бұт хамай вастыр кехебет Николаев Дмитрий Константинович ден кехе төріттәбіт нехилеге болар. Отто отчоларға колхоз, киреп колхоз денеті. Онтан еті бөдің сүті хағана бұл нехилекке түйет колхоз қолбас бұт етелер. Ол қолбағынлар жабы қариялақ бөхілеге тәрелілен өлен хоккоз центральный базата бол бұта. Нехилек отто жоны хергеті үксе бары таба ететігер үлелейлер. Бұл Советский Союз отто биреметігер манна табабыт шуэддік хайдан турбута жоннар бұл әлбәк кадырвай бұлчуттардаға тебет. Білігін даған отто бұл өлен орайонын хамай таба ететігер білігін ұстадалақ, әлбәк табалақ бұл нехилек болар. Биһиги жоммут онны үлелейлер. Үс стада членнер отто бостуктара, диевлехеттері барыта бұл нехилектен олықтақтары үлелейс қамсы хилжалдар. То нехилек бет бұл химбир бұл хаңа үйе, хаңа олық черчетінен хайдығы бара тұрар. Икки тыгынча хүлбе бир хыллаққа бияқа тас, икке тәсті хаңа осколы үліға кейбіті. Билеген болла bu аварийный веткай программаннан эме бу 2 этаждах 2-12 квартиралах тас диелер тутулла тураллар. Быйыл бияка эме спортивный зал кийди. Онун биге үччап бутыгар кенаске үччаттар бутыгар кинлер олоктору тупсарыгар үйрөктак жон болалларыгар материальный база вот олоочуй болла ден эте канада. Оннутта бу биһиги кен туттабыт ветераннар бутунан агадайду херитигер биһиги нехилектен түөт ки хилжибута. Оннутта хамай кен туттар жоммут табахаттар, манна табахаттарга биһиги династияларынан олок таба иититинен жарыктаналлар. Маппыяптар, Көстөкүнөптөр, Кириллептер, Николаевтер, Степановтер денти династиялар. Бу билингәңгә көрә қарая хыҗаллар бихи байбыт. Оннотто эдер чаппыт эме үйрәктәргә бу хаңа школа килбитнән хәбәстән эме олық качество тубуста олар тойрәккә килиләрен бу рингеттән олық элбәти бит. Онын тейники олық бутугар эрелләк бит. Владислав Васильевич тахыржа туран индрехнееп битен истиягын. Бу биги билеген тоқа площадь Победы кален турабыт. Бу площадь Победы 2017 елларга конкурс билдер бит. Онна Охлопков Аял Николаевичтен данное время ол бут тоқа суга хаҗыр. Ол бу бете макетның орбута. Ол кине проектынан бу манны площадь Победы орбупут. Потом отчолорго площадь Победы чисто ветеранам Великой Отечественной войны, он ветеранам боевых действий. Эти Афганистана, Чечня, Гадиутола, Таргадена орбупут.
Бу көрөргү курдук. Бу түөт ветераннак бут. Агада дехелите. Олар бут карскалары баллар. Тати ветераннар бут билигин оголоро, хиеннере, кос хиеннере билигин баллар. Онотто хиеннерин келен көрөллөр, бу бээлере эхелерин, кос эхелерин. Онто бут түтүгөр болгон ветераны боевых действий Чечняга эме хыджыбыт олаттар бут карскалары баллар. Онотто бу бигин эхелектен специальная военная операцияга бигин эхелектен төрүттөк олаттар, онотто күтүөттөр опсая хүрбагас кеhe хыджыр. Ол хүрбагас кехиттен тохомойо эн текке ол бут герой дуоктууттара олар бут карскаларын ти илбеппет. Тоонна эсе бу площадьпытын тупсаран оннотто кеңетен беректакпыт. Томин бемеме бу аспыт иккитигинче хүрбетүөт Аллаха ноябрьга декабрьга тока суога барамын гуманитарная помощь идиһен келбитим. Оннотто бу бигелемит нехлекпит. Онна атында оройумут нехлектере нехленне көмө оңоро. Онно телефон секундер ден биге кабар. Тонно руководитель Христофор Павлович Васильевтен бу биге осколов директоры. Кине о фондатынан через үппомуллан ол көмө оңоллар. Оннотто биге оройумут администрацияда биге багалыкпыт. Иванова Лена Степановна Коолахинен тоон балгайнаннан бу оройон терилтелере жона хергете бары то бийикки курдук ити дела көмөлөлөр. Оннотто итинне биге олаттар бут мантын төрүттөк олаттар бут эми хыджаллар. Волошинов онна Филиппов ген олаттар ити специально то уже каста хырылар экенне. Специальная военная ити операция зона тыгар бээлере олох илилерин атактарынан хыджаннар олаттар бутун хырай көрсөннөр бу гуманитарный көмөнү кинерге тиерделер. Бу оройонтан көмө барыктак гуманитарный помощь олаттар бутыгар билигин олонно тобу жоммут тергебит бары үлеле жаллар. Оннотто инникитин даганатты биги жоммут олаттар ынтахыджар олаттар бут эреллектер. Бу специальная военная операция кыйык бүттен. Оннотто этергедылы победа будет за нами. Нехелик олуқтақтыра өбүгелерин бир төрүт жарыгыны жордан ий сүлетин күн бүгүнүгер диери илжек элбиттере кихини бердер. Көлөнеттен көлөнеге бу усту гидени ымпыгын-чымпыгын кистелеңнерин өретен тиерден берен. Салгы көлөнеге итинник тиерден ехеллере бүгүнгү күнгө тиен келбит. Олуқтақ мастерскайга сүрүннен табахаттарга булчуттарганан тириттен күйттен таңас дигеллере бит. Биһига ярбөлөкпүт кинилери мие тумнубата. Манна ужору тумун салгыр бейлерин иделергер бериңилек далбар хотуттар биһигини сер туом тутухан көрүстүлер. Менду дорога аяврил гиркил. Орго калыр ой юрактары бер ой өбүгө жоммут ой келектилер ой сайынныра ой күндеригер ой киректилер ой. Кирбей нехелегин Өлөн национальный районун пошивочный мастерскойгар эхегини көрүстүбүт. Беги бу Кирбей нехелегер опсая төт народ мастердакпыт. Кинилерден бүгүн Анна Федоровна Сергеева ытыккыр жагас бу Кирбей нехелегин олоктоого суканы нехелегиттен төрүттөх. Онна эдеркен народ мастердакпыт. Колодезникова Надежда Павловна. Кинилер ортолоругар өсө икки народ мастердага тибит, онтуа дербит отто бу күн сириттен күреммиттере, суактар. Кинилер үлелерин, кинилер олокторун эмие бүгүн сырдатыктара. Ол курдук народ
художественный промыслын Саха Республикатын мастардара бу кирбейн эхлегиттен хеттелер, кинилер үлелер эмие бу манна пошивочный мастерскойка турдулар. Уонна отто бу пошивочный мастерской туһунан этер боллакка биги амбастакы бу мастерскойу төрүттәчибит эми бир ытык кыржагаспыт Христина Афанасьевна Бенчик бу көрөгөт. Уонна киникенниттен иккис Хевелисейнен Павлова Мадьельнична болбута. Бу Христина Афанасьевна 1990 сылларга бу мастерскойу терен сагалабыта. Бу манна бу материально-техническая базата териллеригер хүддэ ахыратын урбута. Кини итинне бир кохун, улахан кохун туох имитер, катарар, үлелерге ден анананын оғылыбыта. Онтон бу бетеретек бу турабыт улахан коско. Бу манна улхүддэ улахан остол, оңорон, истенерге условия терилен, хүддэ қалбэх истенненleri уонча имихит, уонча истенетчи кадрын терибите. Онна валлана кас билди имихикке наставниктар анабыта, истенетчилерге мие хастақ мастерицалары сыгырттан манна эдер оғлору өреппите. Бу пошивочный мастерской балланы Өлөн районуга хүрдәк күскеме болбута. Тоғы жетаққа бихиге тымны хиргалор орбуп быхытынан, табаннан болдунан жарықтанар бұп быхытынан түүләк таңастағыңа бейгі бастуктар бытыгар, бұтчуттар бытыгар хүді күс болбута. Қас билди 6 ай бола бейгі табағаттар бұт таңастарын уларытан испес таңаханан қачылалар етәхіп. Кенелер бұл манны көліққыт ичігас таңахы қаннық таңастары тегілді біттері кәтелерін. Онна тоқ бар ими үлеті барарығар, арас тугу мындыр тугун көрдөрөн имитер условия териян, имиге оғыз, аны ими инструменттерин специальный оттор бұта бұл 10 кихеға. Онна истеннеңнерге арас материалы барытын қачыттаран бу хопқуғы кытары ықса билгөлелен, оғыру болуын, истенер хап болуын, истенер масыналар болуын, барытын қачыттар бұта. Onun кини үлете, отто хыралақ үлете хүрдәғын бу үйренәтчілерінен бу банналар олар, үйренәтчілері кытта истен олар олар, біліңәңі дылы, onun баланы тоқ үлі сетеме бұстыват, барыта халқанан бара тұрар. Білген тылы беректің бағарабын Христина Афанасьевна Сиенигер Людмила Бенчикке. Эбенки ийске мастера Христина Афанасьевна Бенчик олығын туғынан сихили аймақтары бербет видеоларыттан білібет. Ону эге болон тоғдугар тахарабыт. Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, участник многих съездов и различных мероприятий, проводимых ассоциацией. Как человек активной позиции до конца своей жизни была в гуще событий, являясь председателем Совета ветеранов кирбийского наследия, заместителем председателя Совета старейшин Оленёкского и Венкийского национального района. В 2006 году вышла книга «Джилга Яга» по воле судьбы народной мастерицы Христины Афанасьевны Бенчик под редакцией Надежды Николаевны Александровой. Христина Афанасьевна посетила книгу в память своим родителям, как дань благодарности и уважения к ним. В ней описана жизнь автора, богатая культура эвенков, традиционная технология изготовления национальной одежды с иллюстрациями. Книга имеет большой смысл и является бесценным вкладом в сохранении и развитии культуры народа. За многолетнюю и добросовестную работу Христина Афанасьевна удостоена высоких званий. Ветеран тыла и труда, народная мастерица, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Оленёкского улуса.
Награждена почетной грамотой Верховного Совета ЯССР, почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Якутского обкома ВЛКСМ, медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, юбилейными медалями к 50-летию и 60-летию Великой Победы, знаком отличия 370 лет Якутия с Россией, медалями ветеран труда и многими другими наградами. Как творческий человек была разносторонне талантлива. Поэзия иногда занимала свободное время. Стихи, написанные ею о любви к родной земле, как завет для будущих поколений. Есир, төрөбүт иесирбин, төрөппүт ием курдук, таптыыбын ахтабын, таңара оңостон сүгүлүйебин. Тугу эре сыстардахпына, тула көрүне ихиллийбин, төрөбүт дойтун хоргутан, толоостук туттума дейдин. Сасырда эрде туран, сандархай күнү көрсөбүн, саягастык доробо дейбин, салгыны эрчимник эгариебин, айылгабыт кии курдук, алжатары айдарары сөбүлэбет. Ахыныгас амарах сүрехтэх, ааннял таңе араңачылыр кыахтах. Тыхынчанан сылларга төрөппүт оголорун кериете, сымнагастык биебейден хараян, сылайбыта, сындалайбыта учакчы. Мен эбем төрөппүт агам эдие, Бенчик Христина Афанасьевна, бу народ мастера болар. Кене бу пошивочная тыгынча 900 агуон сыллакка териен үлелеппиде. Кене буллагана бу элбэх званиялардах. Эбем Христина Афанасьевна Бенчик элбэх үлени ыппыта бу культура бытын, таңас бытын хөргүтерге пошивочный сыйкка тыгынча 900 агуон сылтан териен тыгынча 993 сылга дери үлелебиде. Кене бу маннагы табахыт жекергенер төрөбүтө. Иете Красноярскайтан төрүттэх эбенки эте Наталья Васильевна Сергеева манна киниттәбите келен. Агата Бенчик Афанасий Григорьевич маннагы төрүт олохтоох чорду ухуттан төрүттэх. Кине үйетин тухары эне бу табага үлелебите. Бостуктабыта. Онна кылыр этилер. Эдер саахыттан бу жонун кытта бирге хыджыхан үлелебите. 14 саахыттан жонун кытта үлелебите. Табахыттабыта, булчуттабыта. Онтон 16 саахыттан кине бу Чкалов атынан совхозга кирен үлелир, онтан таксасы үлелир. Онтон кине үлете же хагаланан дальше бу туокка пошивочнайка булла келин келер. Ол иннигер кине детсакка урут булла дет комбинат тенерете. Детсакка үлелебите заведующейнан. Онна үлели хитчен 13 сыл курдук үлелен туокка пенсия таксыбыта. Ол кенниттен үлетин мәне тухтан кебиспетага, бүтерен кебиспетага кине общественница эте. Онна бу пошивочная терибите, ол кенниттен өссө тугунан общественный туокка ассоциацияга кытта үлелер эте, күз көмө болар эте, сүбе ама болар эте. Онна элбех бихемтан такса выставкаларга кыттыбыта. Арас тахымнақ выставкаларга республикаттан сағалан всероссийскайдарга кыттыбыта. Онна местелеспите. Тухтенге местелеспите Москвага, Санкт-Петербурга, Манящие миры деньги кыттыбыттара. Онна булана женщина севера, мир женщины севера кыттыбыта. Ол онна мир женщины севера кыттан баран бетин үлетин жақтар кыгыңы таңаһын беляхтабыта, комплегін беляхтабыта. Онна ол туққа халбыта, музейка халбыта. Онна туқтен таланнақ кеге бардығар таланнақ тилері кірчі кебіт. Кені бұллағана аңардас түйінен әрі болбаққа оғыруыннан күтті жарғырар еті.
арас черекян үлелери оңорбута. Онна тух моохунан кытта оңорор болбута келин, таба моохунан. Бу биһиги табабыт барыта тухага барар ден этәчи. Тугуттан түйүтүттен, тирититтен, бу сиелиттен сагалан барыта тухага барар. Оны кини буллагана туох течи үйретәчи бихитине курук. Де курук качестволахтик тиге үйренин. Кахан таганы бәгы туубаскыт течи. Оны олихин курук туохту хатан дир. Хуубаскытынан үлели хатан, каханда холтураламан. Ден этәчи хүбелирин этәчи. Өйтүбүн онна оғыруоннан тигер боллаққытына қас бирдии оғыруотун тиген детчи. Кыра да боллун, улахан да оғыруо боллун, барытын тиге хатан детчи. Потому что бу оғыруону көтүтер боллаққа оғыруо үйете хоқ болар үледен этәчи. Аны бу унтуулары тыгына тигилди бит арас туохтары унтуулар этербетин туох детчи. Барыта катарытыттан хагаланар детчи. Качествота. Бу катара олор Надежда Павловна. Кини буллагана былыргылы, түн былыргылы катарар метада. Бахынан катарар. Билигин ити хорохтор буллагана өттө хүрәгаҗан ду хайдакту. Умнан ду хорохтор уже тогоннан катаралар, даже степлеринен катаралар ди. Оны буллагана кини тогоннан катарыман кытаатан махынан манды кырпалаңыт, маха кырпалаңыт катарар болун. Өччөгөнө кини үйеләк болар детчи. Онтан имитигер тиячи, дед имите буллаганы эмие качестволак булуктак, кини хымнагас булуктак дир. Этерете. Онна эбехет мас эмегенен катарар болун дейчи. Мас эмегенен катардакка хылас болар, онна үйеләк болар эбит. Тырта баран калбат дири. Техоннук бихеха сүбелери беречи, ол сүбетин бихиги олохпутугар эмие туханабыт. Мин бейем истенербин эмие хөблүүбүн. Эдиим эмие кини туяғын қатаран, бу коракка үйрекка үйремите. Колледж дизайна и технологии туйгунду көренен битер, онна дальше хагалан, он тукатны хагалан, манна үлели хиджер. Детская школа искусств, прикладной отделениеға үлелер, оғылары истенерге үйреттер, бу оғыруоннан үшөйдікте оғылары үйренелер. Аны өссө билигин кини музейи директорды хиджер музейга Наталья Владимировна Бенчик бу культура бытын хөргүтерге карыстырга үлели хиджер. Онан бихиги эбебер улахандык мактаныакпын багарабын бу культура бытын карыстан хөргүтен үлелеспитигер оны бихига күз көмө болбутугар бу онна тыгынча 6 ыллаакка кинигете таксыр. Жылга ыяга по воле судьбы ден. Бу кинигега кини ологуттан эмие быхатардылар баалар, жонун туһунан, үлетин туһунан, онна арас выкрайкалар баалар, охуордара кытта баалар. Бу кини үлетиттен. Маны буллагана пособие, методическое пособие курдук туттуокко хөпемие. Бу олох тухалах библиотека бытыр бербиппит, манды кинигени. Онна буллагана бу отто элбэх өлжиттер келелер, онна эмие кехи курдук туттаран бербиппит. Бу киниге хуолтата улахан дияныбыт. Өлөн эбенки национальный улуға 1935 ыллааққа 6 бастығы күнігер тәрелдібит. Бу күннерге улус төрүттемите тоғын сағын общественность кеңнік белетит. Бихеге әрбілік битатыттан улус барылық тоқтыругар чөл тұруқтақ олығы сетихилях үлені бағарабыт. Үйелерттен үйелерге бәрілен келбит, өбіге түрі түгехін салғы тұрың, көлөнеттен көлөнеға терден ехінден баға саналақ беребітен түмікчүбіт. Бихеге өрен қоғын дойдута, өлен сіргер ұстубутын келер берилерге салғы көріқ қыт.